tu hi hoilan ha pangpar dum thlan ti mi garden tham ti mi atu hi kan omi chukam hun chun nan zate nan kut kan tlai na hi kam hun hi bol jisu khri an vuinak mun apathi nak anai te an hu tharmi asi hi kam hun hi asikaula tia athar in an van hu chu anak hun a hin atu hi kan van umna kasi ni zani kan kalna kha chu 4th century le rong sanga siang phang no helina ni khan hi kam hun asi ti pilgrim an rakal liawa Constantine anu helina ne arak tu anak mun kha si asina belten hi kam hun hi chom hun thar an van hu thar mi thong khatle jasuri zariya rong an van hu thar mi hun thar asi chukam hun achun atu hi kamban ra than hi ka zon garden thom ti mi he via Nablus lam timia khana ummi chu an han lewi Damascus lam Damascus kutka timi kha khika kan ke lei khika ke lei tlang hai zo asisia chon all city timi David khuwa khaumi chukam huni Damascus lam timi tlang I avan ormi hunasi ti kha ka han ban chim kadu I Johan Lai kwa kulali Johan Lai kwa sombi le pakhata khan ka ban real tala I Jisu an tha nak muna khan dum pakhata I chu dum chunga chun ahum han an wiri ha lo nak thlan thar pakhata chu ni chu sabat juda min ha sabat lai ni asi cha le than chu anai zong anai cha chuka chun Jisu chu an chia tia hi ka hen Johan ne achimi kha hi ka zona an ban zawul an ban tuak te ka khen hi kam hun hi asikaula ti kha an ban hu chuai hi ka hen athar in alhai in atu ban tukin atu liao zoom to protestant all kan ma ban tuk zoom to kan ti ka lai chu khri famin ha mani khan athar hi kam hun hi an ban zau khen e minung tam pi thori song an rak lu chu anak huna ai chang e zaitin da an hu chu ati sia chun 19th century le rong sanga khan makha kha khan hi ka hin German and scholar pa odo 10 years ti mi pa khat ne hi ka zon hun aza ulang mang te ka hen luru he ai lo mi tlang kamu I chu cha chun luru tlang ti hi ka ye vai Calvary tlang ti mi me he hen asikaula zai cha ti se sia chun khalio rong rang in Damascus lampong an rak thlai nak nam mun kha kham hun kha asikaulai zai chati asia chon khalio I ning mi lungpum san ten ni hin ni tiang jong tang cha hen hi ka zon asikaula tia ati chu cha chan hi kam hun hi atharin Jisu Khri hi ka he an rak phum nak se shim ko la ti atharin an van tu anak se hi ka zon he ban za ulo am han thla ke ka banin pia ma sat thala I luru tlang ti mi hi ka han minung luru alo mi tlang ase hi ka han mit hi kan har hi ka han ka hai ti ban tu alo mi kha me hi luru tlang ti hi chua kharin hi chung lung chunga hen hi ka tlang chung an Jisu Khri kha vai nam an ta nak mun se kola ti an ti hi ka zon hi atu atang mi khai za ulo khi ka zona khen amit khen an ban hu lai khi ka zon amit le khi ka amit atang le zon te aka an har ban tu khai te ko su ma kha alo mi se hi ka zon hi luru tlang asela ti hi ka mun he minung tampi athari an ban rat nak mun cha se than ti kha hi ka hen van chim kadu mi se le machu I German scholar pa ne thong khachariat som li le kum ni khan mi hi ka zon am hu mi ase machu kho chon hi kan an van I apong kam kha an van zau tha ne apong kam mi an van zau than tika an apong kam kha archaeology ni thla nak an van toi thong khachariat le som ruk le kum saria khan hi ka apong te ya hen vaya chon zailo an hu na ka mi chuka an hu nak mun chuka zon an hu nak huna chun than mol pakhat an hu chu cha chan hi ka hi luru tlang ti mi chu khi ban zau ko lo minung lu alo ko mi khe mit le na laka ban zau ko lo nam ban hu thiam dak mo I chu cha chan hi ka hi luru tlang ti a khalio khan an rak ti mi si ti fiang ngai in German scholar pa ne rak chim mi si hi ka an van hu nu khan apong thong thang khan an van zau te ka khi ka lai atu kan van kal nak ding la ya khen ma khi ka la ya khen hi kam hun hi anuam ngai mi pangpar du marak se I atu jong henuam tak takan pangpar du man ban tua khi ka lai kan van kal lai khi kam hun khan than athar mi te atua Johan khai
Johan chunga kan ban rel ban to khan Johan hlai kwa somri le pakhati kan ban rel ban to khan hi kan than thar te a cha hen hi ka thlan thar te hin Jisu Christ an vui ko we tia an rakti na ka se le atu ban tuken hi ka mun hi minung hauda mi da an han tisia chun hi ka hin evangelical Anglican Paul ma chu kho chun Protestant Paul ma chu kho chun Jisu Christ habu ma chu kho chun Jisu Christ zul tu Christ habu hai ti ban tuken min Isaac mi Paul Protestant ti mi chu tu ban tuken Baptist Paul hai ti kan ma Paul mo ma hi Paul tu Paul hi Protestant ti kan ti mi chu se ma chu Paul ne chun hi ka he batak te in tangka jong al hluti hi dum hi an chok e an tu ami se e atu hinan ban hun halai hi ka mun an apun phunin hi ka lu hi aman pe ka lau free ten se ma chu kho chon e ham nengin hi ka lom bom te tuan chian ha hi ka hen chapel pol he phunin an tuan ha e angan da mi a fa da mi minong tam da minong plom da cha tin ma kha kha an tua e ha fa da mi ta se an tua e ma chu ka chon mi hi ka han an tua I ma chu kam huna chon boy pazan ri azong he I pek ai kho se ni hin he an schedule a chon lo na te in ni hin thaizing hi tho than ni ding a se ni hin hi zap tani se thaizing hi tho than ni ding a se cha thaizing tho than na khe pe line a phun tim tu na kan du ti se le ni hin hi na ji pan hi akan khar line ti I chu cha chon boy pazan ri ai le atu ban tu pup na ka tam ti chan han pe khau ti lo I ka hanan hen hun halai an mala group chiao te den hun khat te boy pazan ri an than ti kho lo zonga thacham nak te hun khat te an nei na o he ka ban tu pol he me hi ka hen hi ka ban tu pol in hi atu ban tu kan an sakna le kan ma minung paisa thla kan sela ti mi zat te in mata khan hi ban tu ka hen boy pazan ri ale mi sur hang khan chia piak na chang le mi sur hang khan chia piak nai chu te chen hi ka mun hin pup nak service an hang boy pazan ri azong an ai nuam ngai mi dum hi tu ban tu te hen an tu adin ha e zai chati sia chan kha ka khan kan boy pa Jisu Christ dum pakhat a umi chu ka dum huna chon chu ka pangpar dum huna chon an hunri lo mi thana umi chu ka huna chon Jisu Christ chu an chia chung ti kha chu ka chon an phum na kha si ti kha si cha khan hi ka hun he atu ban tu ken awan zau min ha ni a zau khen tun ha ni nuam ten pangpar phun hi an tu ai dai ten hi ka hun chun thin long di lak ten kha cham nak le ama boy pa thiang tharau hrim he I pe ta inak hun a that ngai nak huna atu hi an ban sal mi se ai do hring shan ko atu hi atu nai kan van pi anak na kha luru tlang ti mi kha ka tlang a khan Jisu Christ kha vai lam ta nak an tlang cha salai atu hi kam huna hen apong baki thana ti mi kha khi ka zon atu kan ban kal na khem maka he salai ma chu ka zon te chu kan ban in zau tar ven halai achung tu chu video thlak khan du lo cha khan atlang aleng tuin hi kam hun kan ban in shom ven halai aleng tuin nan ra kan zau piak te lai ni hen thong sang atu tho than za asi cha hen khruwa harin hi ka hen milu chuak an tam atu hi ka hun hi ka han kan ban tu me atu khi ka zon hun khi ma khi zon te ki si hi ka zon hun te khi atu kenan heng nak akwa khe ma khi zon khe Jisu Christ vai zon cha si khi kam hun zon te khi kan boy pa Jisu Christ an phum nak thlan cha sela ti si ka atu akwa nan heng hu mi in ka nan hu mi khe ma khi salan te khi kam hun khi achung khi I nak thlan pani rong pathum me ma chu kam hun achung tu khi chu video je kho nga lo cha khan mo achung tu chu video kan thak ti lai lo kam hun khe se ka ti mi te kha ka he aliang he ka han kan ni tan si la khi ka chunga khan kan lut alhan 2014 kan rak lewa khan chon hi ka athan long se lo hin hi ka han alung pi he an chi hi ka alung pi jong han rak che na ten hi ka alung pi jong han rak kham na ten atu hi ka alung pi hi ka la hin an rak thial chang han chang khi ka han an rak che la avani phun na ngai se na ten hi ka han athan khar lung hi bial he tang mi city ke se mo hi athan khar lung city kha man chim ka du ma chu kho chon hi ka huna khen zai da city se chon achung ki chu video thlak kho si kai lo cha khan achung ko kan ban thla ti lai lo
hi ka chunga hin hi kut ka ram si ko ka Jesus Christ thi nak ni atlai khau ti lo a thau than chang chu cha ni hin na zum tu hoi do nang la kai kan za te kan mun na ka hen thi nak ni an kan tlai khau ti lo khri a tho than na ka ai shom mi long te kan si chang e ban zau ko lo hi lung vial te he khalio chan tiang khalio cham sang tiang ar kum lung long ten si tu ban chim ku du hi ka pon tu chu a tharin an ban ban ni lung kha se ni hen ya Jesus Christ than kan ban phak te ka hen hi ka huna akan zul toi tu nan za te som kan du min ha chu pa pathian ni khri chunga walai mi son nak bel te chu khom e te chun swal chu vai lama khen chang vai lama khen long selo ni thum chung Jesus Christ chu thi na kha te tar e chlong selo thai jing zal pani tho than ya chun thi nak ni atai kholo athau than chang ni hinia nuna ai tai kholo mi bel ten ha pum sadu nun nak tanga atla mi bel ten ha ni hinia Jesus Christ ni thi nak an kan tai piak chang nanu ni nai tai kholo mi bel te nanu ni na luat kholo mi bel te kha hi kam hun lam hai kam ban bel rim shima hen Jesus Christ mi nen luat na tai nak nun nan nei kho nak le hi kam hun ar shom ni nan za te nun naka boi pan an pek mi haluat na tai nak nun nan chaw kho na harin cha atui thacham nak le atu a hen thian sen lom nak ya chin nak en nang zong na chan rak mu ve ko lo ti kha hi ka mun hen tha jang pe ka banin du mi ha si rak zau tu nan za te chunga boi pa thla chwa na kum ko se atui nan ban mo ban tu kan he thai jing chu tho than ni sala la thai jing ka tho than ni jing leina ji puruk le chewa hi ka hen service lai ma chu kho chon na ji pakwa le chewa service pakhat than lai e choti chun tho than ni po hin ka han service an tu ana ka si ka hen thai jing chai ani tip tu chu ma na ka si mo kha sine sala nan za te chu boi pa thla chon na se